kajing khublei yapi baro sa sisin pat akakateng kajang uji sunong penim. Tungin pai yakani kajing hikai usamla bat karai kut Shimet. Apan map ningkong na pi kendiat na madon kendiat kaktien pareng bamban si ban pendon kam kenang ban kam yasai lang baro. Ngisyam na pedeng gitu kiba ay jubab ya kijing kot ngob ha ga gospel ki Samla ki bun palat ban ya ki belarang ba. Haga jo por haba ken na kashispa ni ka percentage jong ki ba phaidin ka ba kham kraw de jong ki Samla. Ki randin no khala kimla ban job ya ka jing ban im khoj bat ban pen ngob ha yo blei. Ka badon kam tam ni ka bari ka syong bat ka raikut Shimet ni kata ka jingkut jingmut jing ulan nika ka nuksa basa nam usamla Daniel puli ka lenong ka baningkong kitab Daniel barok kawai hang ni pinsyam ba uni usamla na ka ni ka lenong ka baningkong ngisyam ba ula raikut haladi ba numpen tingit yaladi naka jingbam sim bat naka wine ka ba udi. Hang ni loong ba unibu khanesas im kumbangi puli ula hukum ban wanlam yakikun Israel naka judge im bat naki bakraw betri ki Samla bamdon jingthok bria jingthok dak ki babhabriu ki badon buj haka jing start baro bat ki basian haka jing tip bat ki basngutu ikatenrai ka jing start bat ki banang ban im ha ka ying us im ngi puli bala hukum yaki ban besar laisnem da ka jingbam im bat ka wan ba udi bat ba kin yang hakmat us im andala kut kita ki laisnem bat nap dengi sama bala jit na ki khun u Juda la jit yo Daniel u Shadrach u Meshach badu Abednego pajak tu khot ka bapra kapan ka jingrai bari uni usamla halaka donut sngap ngan puli kumbakalong Henry u Daniel ulatmu halaka donut ba om pentingit yalade daga jingbam sim lemne daga wan ba udi namar kataw lakerpat yaw rang ba ki yunok ba day ban pentingit yalade katkot ka ba khandai ka pen iting kreng ya ka jing snobha ba palat liam ublei ya uni usamla Daniel baula tmu ban raikut halaka donut ban num pentingit yalade sngap ka ong tiu blei ulat snobha yu Daniel haka jing snobha bat ka jing akhmat utaw rang ba ki yunok haka khot ka ba shipau u Daniel u ong to tenju yalaki syakri shipau sngi bat ayingi tangda uri ban bam bat ka bandi like no ka jing bam sim hagat khot ka ba khatsan ka ong hakaba kut kita ki shipau sngi ki khmat jong ki la pau kham itanat bat kila kham sngai banyak te ki Samla baro ki bala bam na ka jing bam sim gat khot ka ba khan riu la ong ba umelsa urang ba ki yunok ulak loy ban besa yakini ki sawut ki Samla na ki khun Juda da uri bat ko katagamot yaw Daniel u Shadrach Meshach badu Abednego shu ngisyam day nakadaw ba kilakut jingmot barat sangwat banum pentingit yalade dagi jingbam sim unibuk hanesar us im kari Babylon ublay ulakmen hadu kata bani ya ka jingkwa bani ka jing sliang ban rikut yala ka jing im dakini ki sangwat ki Samla oh kiba syapting yo blay ngisyam yakata haget khot kabakat nyo tungin sya skor te syapang gini ki samut ki Samla ublay ulai ki ka jingtip bat ka buj haka jingnang bat ka jing start baro jingtip buj bat jingnang bat jing start baro bat Daniel uladon ka jing syampang haka jing itu pau bat ka jing pas new baro ngi hang ni bau blay upen pau yaki ki bari jong u tang hakita ki briu ki ba siap tingi u bat ki bari khot yala ka jing im ngi pule ba ki Samla an besa laisnem de ki jing bam im hanre ki ni ki sangwat lapsa tang da uri bat ka kapoi kapor ba us im ulabu kalakut
mentakin hapan yang akhmat usim ban pensisyalut ya barok kiba usim Nebukadnesaru angnut hagit kat kendai bat arpau pet angto usim ulia keren bat ki hap deng jongki baro laong amsyam la syam uweiru kum udaniel bat kini ki laingut ki Samla Juda ki bala yang hakmat usim te hakajing dai bat kajing start bat jing syampang baro ki ba usim ula keliya ki ula syam bakilak hamnang shipau sya kila start palat banya kiri ustad ki ba kinong le bertong baro ki ba hakahima usim baro khoi o yaro yo blai la pendan burom da kini ki sangut ki Samla ki ba siap ting yo blai haba u blai ru ulak kemen baki pensngop ha yo ulat he kajing start ba kajing syampang ka bakraw yiki hakawai ki translation la yathu ingi hagatukol nong ka baningkong ka dekhot ka bapra but Daniel resolved not to defile himself ula raikut resolve kamut ula raikut banam pentingit yalani Daniel purpose in his heart ula thmulupa Daniel decided, set in his heart, ula penbait laga donut, ula kut jumut banum bam, banum pentingit yalade. Ko ki Samla, kaktien ublay, kakhot yangi, bangin logi bakut, ublay ulang ubakut, tolong pi ki bakut, hagit khot met ki jung pi barakot. Oh, kapan kemen yu ublay ke dekat ke bapra, ublay ru ulada pen krek lupa, kajing syam sngau pala ne ke favor. Ya Samla Daniel, ha uto urang ba ubadi pet yeki barok songwet uyonok. Ba unsya bakin bam tang da uri. Dai hake digapor, ba Samla Daniel, syam yakane garai kabaklan, ba ublay uwan ban yarap yu. Ko ki Samla haba pishim ya karai ka bakraw banri kentang la ka jong ka jeng im ublay uba kli ya pi nado kli adu kejat utip ya ka jeng im jong pi haba pi ai pen kentang ya lade bat yai pen kentang ya lade sya ublay usngo bat uba kli kombo uba kli yu Daniel Shadrach Meshach baru Abednego nganget ublay uyarap ya gitu ki bayarap ya lade kajing hikai kami hang ni uyo ane suang ngitip ba uway baro yo balak hano ublay umle pop shu henry uta yo balak hano ublay urino yalade te uta ubas niu kita yo kata kadai karaikut kejongi persya yo setan ubat telot ubaka bod yung ulas slot hakal beri da Jesus Christ santeli kirai kibadan kamtam kiba usamla ni ka Samla kidiban shim hake ni ngamiet ngin petang ni ka kawai bat ngin siapteng ha kabenta kabaar kabaningkong ngan pentingit ya kamet jonga da kajing hap Samla I will not defile my body with illicit sex kabalong bom day kat kum kadustur babian hakmat ublay bat kabalang bakhu jung kabalong ru baklempat aibor ne ba pen khen an ban kham shai shu Samla umbet dalai ru ban le kanu ka baklem akor kababian ya ka Samla kumju ka Samla kibalong ki khon ublay kinam pentngit ikimet jongki da ki bom khut kibalong balakhang ne baklem aibor I will not defile my body with illicit sex lani ban yahap Samla ko ki Samla syemya ka de ka jingkut jingmut ne ka raikut Kenang ba pin pensu ba ya ublay bada ublay uba kli ka jing im jung pi bada ba ublay usyam smu ba na pi klampap ki bari un pen pawa pi bat ra ya pi shalordo bat pin long tang shalor bat syapo kamiri ka Samla kala syam ya ka jing smu ba na ublay ula pendan kam borba ya ka haka ba ukon ublay Jesus Christ wan lengba jongka ula syim ya ka kum ka atiar ka jung
Ublay ulay ihon jrot yaga jing jong kamiri. Kasap jong ushenrang ni kakantay. Kabagikot kasek instinct. Kalong kajing ay basbun ublay. Balabu bet da ublay. Bat kajing lerenti ni kajing peniyaj bet yaka kadai kajing bakli jongi. Ubriu la ni kabriu ki bakli yaka ni kasek instinct. Ublay ula penlong yingi. Kamensim kajing bat kamet. Ban sumar ko yakini barolai. Kadai kajing bakli jong shimet. Bat da lay ngimla ban keno yano ru. Kokit samla. Pi bakli yala kajing Ka Bible ko ang stishnong koren kat nriu ko lanong kat kabakat pra. Tu pet yap no pi na kajing kwa auria. Jingle auria. Utaw bale auria. Bat le pop yala kamet. Ule pop yala kamet la kajong hi. Pet yap na kajing kwa brai bathala. Flee from sexual immorality. Kat kendai, wa betul polong hatu pim tip bakata kamet jong pi kalong ka ying syong umen sim ko yu bahapo jong pi ya uba pila yo no blay bat ba pim long laki jong ningkong koren lai lenong kat riu bet kat nyaw polang ni uto pi pim tip ba pilong ka ying syong ublay bat ba umen sim ublay usyong sa apo jong pi dekat ka ba kat nyaw wong la da unu upen jot ya ka ying syong ublay, utakan, ublay, unso penjot. Namar ka yingsyang ublay, kalong ka bukot, kabalang mapikan. Syu ngipat, kalong ka pop akmat jong ublay. Kalong ru persya, yala ka met la jong. Bat kalong klebit, hadu kata-kata, ban penjot daladi yaladi. Pemtip mo, bapilong ka yingsyang ublay, ang wabastol pol. Umaham yaw samla Timothy. Timothy, alen nongat kot ka ba arpuar. Pinkan mau ba triple 2. Pet yap no na kajing kwa abrai kajing long samla. Flee youthful lust. Flee youthful lust. Katengaus impot ti parsisian kalabu jing riam na jing up tap ban pensyoy samla Joseph uba siap ting yu ublay. Ban le ka ba snew ne ban tia bat ka. Henry u Joseph umtre. But haba kalas dang ban kem ni kendrop yu. Ka Bible ko ang Joseph ulap hedyap. Ulap hedyap na marudan ni kayeng usim. Ngi baro ngi sngow tu pai ni kakentien hedyap. Kabamot kat siya bapoy. Anda man sawi la dero umtip syu. Laban aksiden. Hap siya tliw. Hap siya riat bat kumtar teter. Ngi kenmau Daniel ularay kut. Banom pentingit ni kajing baham sim. Ni siya mo ni usamla Joseph ularay kot ban syupet yap. Bat ulalay na kajing pensyoy kabakraw. Ba uya kendo kum usamla. Way uru kraw jung ublay ubarat ba uong. Maap yang asa sisin pat kaong kum ni ngan puli kum bagalong. As far as sexually temptations are concerned, the victory is by flight, not fight. Dakaba pet yap. Dakaba pet yap ni dakajing herkrat ban lajim ni dakajing pet kum kajing herlang jong silembung kisim kaanya kari jongi bat kiwei pat ki an jong kawei jong kiwei pat kiri ka pertai kila ban penkesan ya ka homosexuality kata kajing ya yolok para senrang ni para kentai ni ya songkha tang para senrang ni para kentai lesbian ni ke lesbianism lani kata kajing ya songkurim para kentai ni yo tengah para kentai yau kristan pap udon ka an jogi an ka constitution jogi constitutions ka an ni ka law blay ka bahalor du ka balong ka kot jogi kot baro ka pertai ka balong ka tinu blay ka ban bisar yo way pagaway haka kher ka sni ayung ilale bat ka ni ka an ni ka law jong ki law ka an jong ki an
Try Jisu Ukran, how you anes kat asa pu prawong, bagat kaktin kabamut kaktin ublay na do Genesis ado jeng benpau, ya kabangalakran, katakan kan penram, ni kan kandam, ya hakas ngikat do, bangin yang ban ajing besar hakmat jeng ublay. Kat kum ke siti sikinang rom sila nong kalanong ka baningkong sedang ban pusan no mentakamit karai penrem ya kadika pop homosexuality bat lesbianism kiba kibriu ka pertai kislan kislur ban persya ya kadika an ke jungublay namar apa kila dep tip yo ublay kum ublay kim tre ban pendan buram nikongo yu kum ublay kila mantalano ong wabustol pol hakijing perhat jengki kum lapan senyat yo ya kadonot bi jongki kila ya pli ya kaburam ublay ubom put bat kadur ubriu baput sngap apostol Paul uang syu nabakumta ublay ru ula eno yaki ublay ula eno yaki hakita kijing kwa jaklia ki donut jongki hi hakijing bom khoj ya kaban pen jaburam yaki met jongki paralok hi ublay ula eno yaki hakijing snow brai baklam ran shimfulas namarwat ki kentai ong apostol Paul kilapen kala ya kerukom bakenjatan rai jongki syakata kabada kumway nakajinglong tenrai kumjuru kisenrang kidaya ingkong no hakajing trau jaklia jongki paralok hi kisenrang kidia lekno ya kabak auria ba ijli agar kot balai puar kini ki briu kan thai bat senrang kitip ya kata ka jingbu hukum ne ka an ka jong ublay ka ktien ublay bakita ki balek kumta kada yaki ban yap penban omtang bagi slur sule yaki ka bible ko ang cucu handrei kias ngobha lemru bat kita kibayai le yaki kides ngobha ban le yaki kam ki bakensya ki kam ki ba auria ki bajaklia ban sumkti yaki met jongki para maki kabas ngautrem kalong gedekot kaba arbusau bau blay uladap ino yakini gibreu hakajing kwa jaklia kidonut jongki yakaban penjak buram yaki met jongki hapdeng paralok hi ublay ula ino yaki banlong junam kibreu jongka dujok aingo yo blay uba aingi yakini ko hukum karukam jinglong kabakta ikajing snow bat karukom le kabaki khot ki temperaments bat bakadayengi banwanra yaki kijong yala kijong ki temperaments hapo kajing ilam ne ka bor ka basin syar jong umen si mokhoy ngihapan IT yaki temperaments kijungi ha umen si mokhoy rom pra khatlai upol uayengi ukentu wong Ukran na kabasay kada na kabaong lada PM kan bakum kado. Penyap no ken. Handai lada pi penyap troin da umensim. Penyap troin da umensim. Ya kijing le jong kamet pen kan. Umensim ya umensim pediang umensim ko jong oblay. Kran na kiway pat kitali. Sya jengit penyap troin pai shoblay haki kha sia jong bi pin job penyap da umensim daga bor rai da umensim daga philosophy ubril handrai da umensim namar uso jong umensim mulong kajing kajing kemen kajing suk kajing syaslam kajing lesbon kajing bha kajing yaine kajing jamnot kabor halolodi Galatia san arpu pol ulis kini berok khandai tligi so umensim ko ngidi ban yai kerpat bat yai kerpat bau try Jisu unya rap jengi bangin yai penmi ya kini khandai teligi so umensim kenang ban ya le persya ki kam kado khot ka ba arsau ko ong bamangi ki jong kres ngi la sa nar pnai kado ngin ya sa nar pnai ki jing kwa brai ki jing pensoi baro lembat ki jing sam kwa bat ki jing kwa jaklia jongka bat gat khot ka ba arbusan upol ong lalangi im do mensim to ai bengin ya do mensim puli ba Galatia san kan riu do arbusan ka ba krani ki so mensim ki jingle kado
ko kit samla yang hakajing long kawai batu Jisu long kawai siam ya kajing long kawai batu tra Jisu upol ang nengkong korin kan riu lenong khatsan bat hadu khat nyau pem tip baki met jung pi ki long kit khat ukres ki met jonga bat jung pi ngilong kit khat ukres uta wa penyeso yalade ha utrai ulong kawai gamen sim Hake NIV kong, but he who unites himself with the Lord is one with him in spirit. Flee from sexual immorality. Pet yap, nakijingkwa baklem akor, kibalong bian. Hatu pimtip bakamet jo pikalong katempaluman simukoy. Namalatit tingi dekat dorba. Pendap nok kloy ala dia da umen simukoy. Pan umen simukoy jong blay. Upol wang long baladap da umen simukoy. Ketaka di ka commandment na di ka hukum. Lada 4 pendap ya pi da umen simukoy. Pila pop yo blay. Haka jeng jong pi. Pimla ban peniap tron. Ya ka jeng kuwa bray jaga do. Namar pimla ban yaj. Da umen sim. Kumta pinong nganum pentingit ya ka met jonga. Da ka jeng ya hap samla. Ban penkeng ni le bi dustur. Lani penkeng an. Le bi an ya la ka met kabalong balatid daga dorba kani ka long ka raikut ba Shimet jong pi yini peteng ya kani ka subject ha kani ka snu blay ban wanu blay un kur khu pi